Musesiani na wikwatio ni wethiwa na muthenya wa kwaila nienda kukethia na ngiutho cha thini wa kilungu kitu cha Uiiti muthenyani wa umuthi na nienda twoselele bala twatilite chumani kithelu iulwa uwo wa kwiwa nebu na tutanambo pikabu nienda utho cha daktari nikenda tukethie na tuyambisia unene witu nyani to Faith Mackenzie wa Mutunga daktari kethia Musesi. Asante kwa Musesi witone kwa ukethia umuthi na kwa masitwa nitawa Dr. Geoffrey Mutuma numere from Zambezi Hospital in South Sea Nairobi na nini wange thukuma Kemri ngika research kana ukunikili wake ndini yulu wa cancer na kwa nondo tasane kana tenda kukosela pala tambie ila ingi ngana usida nitasongia muno umundi oneta kie chuma kithelu tenda kusongia makulio ala and makulite kwa wingi muno kwa na kipindi kana ibindi la tito nation mimetalu nimobea chuma kithelu awetie yulu wa kwiwa nebu na wasabebu ya kabobe buya ba katikati na bebu ya ndi na bebu ya inyunyu. Exactly, yes. Tuambie na yeba tuambie na kabo aya tose nondo niyo yepo kwa wingi na eno ando ni makulite muno na yulu wa kabo one taisezi ngine kana kabo kepo kwa wingi muno na kabo kama tukwati kaseo nondo kabo ke kala muno ketu ka cancer na icho kitumi ando ingala medwana kabo mundu weza kwethia nondo kila mundu na kabo kila mundu kwa ni kankana ni wandia dialo ni kabo na daktari ambiye na bia ando ingeme weze ya yuma di chadini na acha nyendike kwa ndulo daktari mkaza ngo ndulo aye nyendiza kuma wiki daktari ambiye dikaza kuma wiki kana na lambozo disambozo kinu chambene kana kwa asesa mindone kana bozo zithina na ndulo zithina kila kithina nebu ko ndukari daktari akwenda kale lewo iya daktari ndite ngaisa lewo nundu kila kina thina webu na andu engi methwa thina wa kabone methwa ibu ni ketha ni kubonania na mena gas all the time na andu engi ala methwa na kabo sethia mundu ucio afya yake ni ambia kuthuka nundu sethia nundu nukulo ni kabondo na kuya na be kabo one tese ingi be kabo methembele be kabo kala weza kwithia wi wa kabo koka wa leo ya na be ange kabo koka wa mina kuya tani waya na kabone koka ku andwala kaboko ka embwa mainaya mongala witi undu koka maisani kana kabone na mo andwala kabo koka mamina kuya majisa nundu mana kuya kaboko koka as majisa ku those one they reduce weight kaboko konde it is the same na konde tikasio na hicho kutumi mundu na kabona kwa nundu andu makulio na kila kimana muno na andwala mogere kumbona weza kwithia mundu aitiwe muno na ndabwa na weza kwithia mundu ena mathina maingi lakini kila kutungia ngai mubiane kana andu aingi alama mogete kumbana muno alam through Mutogo TV nundu ni monie ta nena na maita maicio kaingi nundu na mundu ena kabo weza kwithia andu aingi manenga wandawa cha unywa na mundu emwe na kabo na edwa nikatuma ibu ya gwibunania na edwa na gas tenda tukamunenga dawa cha ndakameni bamba matukule kana tatu tumeta IV drugs nundu ta unenga dawa ya kunyana kanyoka ibwa inzi pia andu wengi muno aweza kwithia mundu ena kabo na eona kabo tio wo na wa mwana koma yasi ayendi kama nundu akabo lakini we ndo boy that's the way na you kutumwa of course daktari saa ingi lata ita mundu na mosio kati wasi ni athi endete yukana ni wa athi nundu ni wabwa lakini matuku mengi tuko November athi na mosio kati dabo ko enjo kusimkaja ando ingela moke na mate ya ma koma sitwa matuku kana tu ta maita maisoka because of course nicho kutumi Mutogo TV ndete ya tando ingi muno mundu ya munduzu na okombo na ingeze ya munduzu wangala weight na face yake uthiwa kana wabindukie na mwi waso after 2 weeks 2 weeks after mundu amila kuitwa 1 month munduzu they are different mundu tofauti pia na kitha munduzu ayuko kuona na aitito muno nicho kutumi kabo ni serious kwa wima wa mundu na hicho kutumi embwa thina no so kitani waitwa nesa na nundu tukaruka thima mundu na ta muthima te kumunenga ndawa na ta munenga ndawa sikati muthima ingi na tumunenga ndawa ila cia hospitali na ila cia
supplements nundu za peke ndo concept ndino mwene kwako na joke to me this time is easy to treat kuita kabo kana wina thina webu either buya kuni wona nya kana joni chomo kana nutapika that's very easy na andu aingi muno usuni thina webu kwa wingi ndino kamba kwitu na sasa mento ni thina webu kwa wingi muno mundu amune asimo na kila kibo ano mangu na asimo thina ndani muitie musi baitoneka ningu tabende para kwa lakini wenda enda hospitali kana uzani waitwa kila kitu na watabwa ndio kwenda wito enda kitali itikila nundu pia ndo ingi uzaithia methi kuteba daktari ende meko na maitwa that's not good nundu kuita kabo it is standard na pia ndo ingi manusa omes kinu kiasa omeprazole aingi manusa acto kinu kiasa muno ni ya mundu dukanywa acto kana omes more than 2 or 3 days nundu wikita kwa na mwe waku na ndawa eti othukuma nundu pela kitwa isokit kana kiti kila kitakeza H pylori nundu kapoka inge kaita wana H pylori na kiti chuma tukwano kila cha ujana kanyo kiuthukuma muno na tikitimi etha unywa kila cha ujana kanyo tumeta oral drugs nusio unye kiti itatu ile kan itatu dukanywe mwe nundu anywe ndudebwa nywa dambe akeli impossible akatatu lakini etho ane woka na wane wa ndawa mwikibane in IV drugs it takes 3 days 1 week you are okay na mina kwenda na omes you panda pa 3 months panda pa 3 weeks maximum it's pe mana muno clacking ki mana muno nundu kitauchuchanda kitaucho kitauchebo alikuta peptic ulcer nitika endoscopy tukikia mupaipo tukadosisia na tuyumia kasama keta biopsy tukatisia ibu kitauchuka ila nundu andu aingi na kwa sasa mendo ke maana muno nundu andu aingi ala metho ana kitauchanda metho ana cancer yebu na cancer yebu ipo kwa wingi of course ino ne cancer mwe ngukunika ndini wa Cambridge ndini wa research na ni kita research ndio wa cancer yebu na yepo kwa wingi na kila a bit concerning ni kana yepo kwa andu mena miaka minini muno miaka 20 miaka 30 miaka 40 usini mundu miaka minini muno ena cancer na cancer dambio nundu kitauchanda na hicho kitimi ila mundu andu ala uchaja mena kitauchanda pe ala metho ame kitauchanda bene kitana kitauchanda kingi kitauchanda kila cha ngundu kitwa chronic acute peptic ulcer chronic peptic ulcer na cancer of the stomach sienda nasio hicho kitimi ena mundu ni wakala na kitauchanda miaka 5 kana miaka 10 ibinduka katika cancer yebu na hicho is very common na hicho kitimi ila mundu wacha na kitauchanda kana bune burania kana nono tabika kana nono kuongwewa those signs hizo matukwatinzia muno na cancer of the stomach kana cancer yebu ni cancer number 3 pome na kwaka peme ni kana ni cancer yebu na ni yambatite muno nundu kabo na matukwani kambatite nundu tene kabo kakwata andu alaima muno ibeti nundu wakwesilia muno yeyasya nundu wesilia muno yeyasya na nundu amundu maingi lakini matukwano siekwata siana even from 12 years tena tuona kana kaboke na 12 years ato lakini wito nasana ningo sya mundu bika miaka 20 kidochu chatu kichanu mundu kuke sya ai bika miaka 25 na kono na cancer yebu na hicho kitu is very important kwa siana muno wasako na kana katika kwacha kana jana nebu tena siana siale wa nebu nundu wa nzoka sianda worms lakini matukwa is because of H pylori and it's quite common no so that ando ni mate wana kuziwa inde maende nundu akitauchanda na mundu wete na webu nusu akaziwa nesa nundu ibu muno mza paulo is more serious kote ibu ya katikati kana ibu ya bande yes aya yutu ibu tunene ibu ya katikati muno iba mu kautini ibu ya katikati muno ito because of nundu wa typhoid na brucella na itu they are very easy so kitimi mundu oka ailo nebu tumithima H pylori typhoid na brucella na ndino abimba lakini amimba ito anebu ya balande kuibu ya katika ito athi brucella kana typhoid na muno mundu ena brucella kana typhoid la kiwondo umwe na zaidi eiwa tsatsi onde ibuzi prania na sengu za edi chochumu na sengu kize ya nokuthi chocho lolo lakini ndeko itoa lakini ukisema matuku maingi eiwa ayarani mutwe we basa muno na ayalo ni mongo we basa muno nicho kutumi andu asima muno maasya niko mana ndetema nundu athi ukoma ni wa muto yalia kana athi ukoma kiwa mongo yalia kana ena ka opyo lakini tika ingi muno no kanini tika la kanetema na ndio tabika ni muwau lakini wandeta
That's very common. Na to me mundu wa muthemba ucio zaidi afya yake tinsio muno asei baito. Asa afya ni wandete lakini waambia kuna ambia lose weight. Saingi ndenda kuya, saingi kuya ewe bwe bunania ena ngasi na nduma na chao. Lakini da team wo undokoma. Lakini ni mwo aendete. That's very common. Isu thadi muno typhoid na brucella. Ila wenda kitauchanda kila ni kabo. Uzagwitha kabo neke kwale actively. Ukitha nukuwa kajalia. Lakini ona brucella kana typhoid. Dwi wao jalwa ukitakuwa okindu kitu manekana chao nukuwa wo lakini timu ingi muno. Yes, that's how it is. Aya, ebuya bandi. Ebuya bandi muno ithwa ne amoeba. Embano kwetu na nukumatwa kana kedane appendicitis amoeba ithwa in the left side appendicitis ithwa in the right side isu sithwa sina wana ni wake patokanyo muno wina amoeba ithwa ebu you might once na within or yetwa kana ekauma at once no kesa no kwenda kuthicho lakini wathi wile kumya kendo that's amoeba typical amoeba na ndo ingala mena amoeba mathicho imetwa ndakame esta mundu athicho no ndakame nemba mimba nengania kala muno weza kwetha mundu ambio lose weight patient wo kiombona ataungama yes ataungama atena bitha ato in fact ningulikana edo beta musibi munene kana zena no akatapina wako no support nundu aina bimba for long time na sasa on the ala le uyungama I saw petita na that amoeba is very easy nundu wana kuita within 24 hours you okay one hour the correct drugs what amoeba 24 hours you okay no akakwitwa na ni wakwala ni na becomes okay lakini kila kesi one kuitwa kilunkia sana kaza amoeba on then ni adala yeah that's very important na kila kingine acute appendicitis isu ni lazima we operation muno ila kola ni in the left right side kwa meba yande ni mwezi wa kitulu izi tumeta appendicitis na ndo inge tukitawa tukapare tukumya appendicitis na ndwane nukuwa ebu ya kuyela kokome no sio usethane wa operation ndo thina wa appendicitis kana mwezi wa kitulu we kala muno no amesema pia no baleka ruptured appendicitis na bikamya medical emergency no ila amina kupaleka ziba ande mabia simaenda ebu yonde no kito na acute peritonitis ila itenze kwa mwo na ndo ngina mne matutia ndo a simple thing acute appendicitis itatiwa nesa nijo kutumi ibu nijo kitina cha mundo na jo kutumi ila mwe na webu either the ba ulu kana ba whatever it is no jo kasiwa na kana sida why now why to ebu na ibu ya kwezio weza kwezia your life is good no ndo ebu ya ramba na maingi muno nela ne mbano kutabika mbano kwetu wa mbwa na ngasi mbwa ya kunene kurani ya saying do the chores saying no kwetu wa chone cho muno all those combinations weza kwezia munduzu wate atemwa ni kutumi abdominal complications kana illnesses kana mume bu matukwa mebo kwa wingi fact matukwa ni more commonest kote monde nondo ebune combination ne kwatanya chachi no ninge muno na kutumi andu tenda ku mate ya kusenda maita na nemo kanesa yes to bonjo kulia appendix kamulithi kau katonya kwalia for how long nekenda yu mundu anotice kana kane kamulithi keumbalia na nikailete cooperate wa ke science siaba kubi muno kese kwithia mundu no anotice mituki na ndathi hospitali mituki aka operate aje kamwethi ka kitulu kana appendicitis ne kala muno mundu saingi itumeta subacute tukasida no ke kwaja na titake kwaja no ke kwaja na duthana science ingi uzakwithia wa kwata wa pena wo muno kale kwetha ko kome wa pandu pena wo wa kwata na walecha uwokizia no we wengi twita wa rebound tenderness kwetha ni wa kwata na walecha uwonu kuka and took to me matuko maingi we normally advise people when we wo in the right lower side of the abdomen no zoka de kona daktari kazi ya makuthima na no tukunenga ndawa kakaboa lakini kaambia na kwalia muno uzawithi anuzo to cooperate na ndo ingi moka ila kata ne wandawa uza lazima to operate I'm sure ono munde pia wonge either water kana masaka kana kitui pia ndo munde ma operate because acute appendicitis ruptured because either ali kwa wingi muno na hicho kitumi nezi affect ya andu kuma miaka 12 kwamba ta muno ni common kwa sana cha school disinike lakini is common kwa sana cha school ndio ali acute yes nienda tubikie wikenda tukikosela yulwa kwalwa nebu ya inyunyu
Okay. Naindi musaisia tuamba kuminia bu kilunguni chambe thini wa kilungi cha Uiiti ndukathiba saitu uciokethia na kilungu cha keli kilunguni kicha Uiiti.